guys, welcome back to my channel. Saya Biang mga Anisha, but kini channel jonga Anisha Khasi vlog. So guys, kumno Shillong ngai yo phi sha iklan ha. En haon mengiru ni sha iklan ha. Dia mentah Sniang ngamut ban Shet Jadoh Sniang namar balai. Bun bhan pedeng jong phi klai ju ong nga ba Anisha semua bha ban Shet Jadoh no lani dan kiba ong pen ino da kumno ban Shet Jadoh tinga kat kum ko jingnang jonga ban husband jonga mentah ni Shet Jadoh Sniang but ru sa ka wei nimut ban Shet biang ka Dohkhleh, but namar beling Shet biang ka Dohkhleh namar bun bhan pedeng jong phi ki ong ba kamtam husband jari ong kata ha ka tu ka Sngi por bangale e ka tu ka Dohkhleh Sniang yong ba ai so jo tingang ong ngam ai de namar yo bang te tamadang lai igi comments jong fi ru fi ong nga ba ai so jo un khambang ba te okay mentah Sngi ngai e ka jingkiran ke jong fi sia ke jing comments jong fi sia ban ai so jo ka Dohkhleh but plus kata ru e ka jing ong jing husband jong ban ai peleng pastem haka Dohkhleh te okay mentana pedeng jong phi but di husband jong baro arungot ngan sngap ke jingkiran jong phi sia but ngan Khleh so jo khniat but ka peleng stem haka Dohkhleh but mix lang but ru kam shit jong ka Dohkhleh te ngan pen ilang e fi ru mentah Sngi but ngini sedang no namar beli yu ngala kwa ba ban Khleh ka Dohkhleh but ban Shet ka Jadoh namar beli mentah Sngi la than ha sa khamtam kala janmi mentah Sngi am te okay but nolor kata sa kawai pat kedai ka trumbai nganum pen iram mentah Sngi ba Shet namar beli kala don pa ka video kawai ba ngala ada pen i kum ban Shet trumbai te namar nganum pen i ka jrong shu ka video te dana pedang jong fila da film padi is mo ba ban nai pen pen ka link ngan sa po description te kam slam shu e ka por ngin lek ban Shet no te kam slam shu ka por let's get started hang ni mentah kadang ka snam bat ka snir bayo lang ka snam te ngala da order hang ni ban kadon ka kleng do ladap order nang tabat upiat ubala dap grind bat urunsun using niro ladap grind shirmen usla terpan kamlu tim takasingan Shet Jadoh Dohkhleh Khasi Dohkhleh ngala dap site tingin pun slam cukup pot ilek ban stang ban Shet no ukiu lok fluid tim tang tap na shani ka Dohkhleh Sniang tangan Shet Jadoh kini ka Dohkhleh Sniang kumba hadu lai ni sau minit hadu badan mi bah kompiang tap sepian tap soslat depan tangan pen i chai ni piat kumba minit ai tangan tap na sosing but Wilson tim tangan Shet kumba si minit ai ha ka luflen Sherman Yan nasa koon yung tangan li ako nung ang pagkanam na siya ni koon kau nga website dengan am nung ang tiyan ang kasama ni hang bangan yung Khleh no wan yung tap na ito kyu na marka ka atnam tan Khleh han o siya ni tap na siya ni kau kay hang yung kyu dan nasa kumlo Mynta ang tinhay lukhaw Mynta kan ay lamang siya bon i lukhaw te daw la em sa pan i pati Mynta ka jak la i bat kalong ka bai bang bha bat namar ka taru am kadang khlui bha tingan le kumno Mynta ka jak la dat i tingan Khleh no sa ka Dohkhleh tangan besupian using so mungkin tefi là dapat qua afin ai so mungkin shibun ai là dapat qua ai này ai để xài chabir
bat leng stem ngan khlek hanoi kini baru khoi yang sedang hasuan ini jebi ngan khlek na jaduk tinggal sakit sahabat kedok hoi khlek hasuan ni kan Jangan deh. Tem tak sini ibang hatai. Biar rung lot beri-beri. Tem tak kena usah kedok ni deh. Dulu. Yummy. Adap kejalai di kini rojan dap atat hi. Yo kan bam no. Dengan lem no minta Sngi yang kenyot so jauh hang ni. Kenang ba kambang susu deh. Nemar kelas video mana ketun kamai so jauh tu mo. Bat bun baru bagi komen kiong ai so jauh kambang tem tangan sengap ikan jing komen jong pi baro tem tak sini na so jauh hang ni. Ya so kan so jauh. Tentang ai sini Shet Jadoh yang ni ai kembar lai sama ye mix bahan Mynta last kini lah dah Pacing babna ngayu try ni kepom ta shop jing jimbam ku pendam try ni kebam kelong temet pacing tang jumi ayu ke bram shimi amen ini bam no bat Mynta Sngi am ni bam lang haju na mar bangi swoi ko abam lang haju Mynta Sngi hang ni nga ai ujayur bat usok meken ma sok meken bab tembai lu asyik pa meken bab hawai jimbang ja Terbaik tinggal ada pesan lupa mah. Kapan isi lupa? Terbaik ada pen itu mah. Nak tur pesan. Ni pen isu terbaik te la jong show video. Mam tas ni terbaik. Sab Shet Jadoh mah. Shet Jadoh sen. Ni long tham ai dok mah no. Bang hang jujur, jing klaim bam jujur manga ini rumah. Bang tu sok hero. Komen, nah. Tak betul. Shet Jadoh sebab man persiang macet ni mah. Orang berbangsa. Hai. Tiap tas ni nak ni hi. Mah. Kawan komen, like, share. Subscribe. Tingin nila ano ini pukul ang ni. Tingin guys, ini pukul ang ni. Saya kena biar pada pihak next video. Tingin ini enjoy nak shani kabanta si. See ya.